Dakop bay, dakop. Dakop, dakpunta mo. Ano ka helmet man mo nga? Wa may motor, asan yung motor? Oh no! Bawal gina nyo ba? Bawal gina mag-helmet ng way motor yun. Bawal man ang mag-helmet o way motor gud ba yun? Oh. Helmet oh. O kung saan, helmet na oh. Dako ka ng bawal? Huh? Kasi violation na eh. Ayaw sir. Ayaw. Bawal may motor sir. Ha? Helmet sir. Ayaw lagi sir. Diba dakpunta niyo eh. Ayaw. Oh. Helmet niya way motor oh. Ano makawari? Guru has. Dara, dakop ini. Ayaw na ka sir. Sa ito aras sa. Wow. Waka kibaw. May bawa sir. Dako gini violation na oh. Sa ito alas sir. Kira pa tayo ulan tani. Ay, kasapatos man oh. Sapatos. Nya nai helmet nya, way set mirror. Pa nagda set mirror oh. Okay rin sir. Okay na set mirror. Grabe yan God yun. Ano okay na, di na naman dakop, ganyan na set mirror. Salamat po sir. Okay ba? Tao daw, oo. Okay kayo. Pamalaot sir. Kini dakpon tanay kay wam ni set mirror oh. Kini okay ra niyo. Okay ra? Okay ra way motor na helmet oh. Oh. Helmet lagi way motor oh nya. Oh.